Maku aminatin du Tuhan, kampung alami situ ras keleng atendu la ersibar. Di Batam ku aminaten du kempa aku arkiteken lia sendu sasapkenlah dosangku arkiteken perkuaten du peri di kalminaku maka masap kejahatanku urasi minaku maka masap dosangku. Maku aminatin du Tuhan, kampung alami situ ras keleng atendu la ersibar. Salah lepakku ku ingat rusur, dosangku pe ku ingat man bandu saja ngencaku erdosa, ku bahan si jahat ibas pengakabdu. Maku aminatin du Tuhan, kampung alami situ ras keleng atendu la ersibar. Tepamin ukur si meci hobas aku di bata, jenari pelimbarui min pusuhku jadi pusuh si kemalangan. Ola aku ibuang dui basada pada pendunari, dengan olai buat ndu kesandu si badia ibas aku nari. Maku aminatin du Tuhan, kampung alami situ ras keleng atendu la ersibar.
Kan min bangku keriahan arkiteken aku enggo ikelinindu. Dengan bahan lama kameria ukurku kemalangan man bandu. Sampati aku ngerana o Tuhan, kelaku puji gelarndu. Maku aminatendu Tuhan, kampung alami situ ras keleng atendu la ersibar. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Manusia yang gelula bu arah roti saja, tapi arah tetap kata si belaskan di bata. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Kekelengan di bata, mereken kempak kita, paksa si muhuli, guna ngenanami mulihi, uga ulina kita enda tinepa di bata, maka i tegu-tegu kita guna ngasamkan kata di bata dengan megi kenca bagai pendalin kenca. Enda me sini singitkan man banta, ibas kita mengketi minggu pemena bas masa prapaskah enda. Sekala pastor jago bestang menjilai berkena pelajaran kempak term anak SD sisang anak pulung ibas retret. Itu dikena karena dosa toto ras pengalaman man anak-anak eda. Janah kenca puas sakap nangrana dunia nurikan kerinana nungkun pastor man si Lucia. Onakku kai menda harus silakokan ope denga kita mindo pengalaman ibas di Batanari. Nina Lucia rerdausa kita lebih pastor. Bapak nande turang rasenina. Ibas minggu si pemena prapaskah eda si begikan turi-turin karena jelma ndabuh kubas dosa. Nipe nina eda mekap si cerdik nakel tidur kerina rubia-rubia nari. Bagaimana kap kira-kira turi-turin na ugani pe eda makai otak na si jago eda. Begini kira-kira. Iobah na kata di bata sitik tel bagaimana nina. Manhawa. Makin di bata nina manbandu nina. Kerina batang kayu ibas peken enda ula pandu buahna. Mabagai nina. Enda pasti terganggu hawa. Elo kabagaina nina. Atena pekena kai sini katakan ni pe enda maka nina bagainda. Bagainda nganina di bata. Kerina buah kayu silit ibas peken enda banci pankan. Saya katan buah kayu si bas silit i tengah peken enda elador pan kami. Adipan kami maka mati kami. Jadi bagaimana carana nipe enda nguasai
si diberu enda piah dungna ipan nama buah kayu si tengah dai nina makrina laban si nina alo kakrina nina si sadai dengan calang adi bagai dungna itegu-tegu nipai maka panna krina termasuk buah si tengah pekan bagai dam dabuh piah dungna manusia kubas dosa memang dosa dah kam meriah ke tempat tebu tabuh naring ke tempar dosa tapi kai akibatna kencar dosai nggo siakap meila ban banta tilanjang siakap banta maka dosa enda tempat-tempat baliras ya, nilanjangi diri dungna tamanjang-anjang dungna meila ita maka perlu itutupi ibaluti baliras Adam si buatna bulung kayu ara guna nutupi kemelanna wingi jana dosa enda belinin kemelan dosa asangkan kemelan enda sendiri tapi donenda memang ya bagi kakin go per dalinna nina bagenda adi jerawat sikitik labomin pemelakan tapi itu tupi entah kaiban tambarna tapi adi kemelan ta enda ituduh-tuduh kenni nandai bapa turang rasanina kekelengan biaya dosa enda sekel ergana tapi adi ngeluh mahuli badia terkelin enda lam lala biayana kala si lalap megenggeng ibas dosa nina bagenda iturikan pustaka si badia maka aku harus galari krina dosa-dosa angku nina jana sienda krina nggoku galari jinei iberu temanku dua-dua alkohol temanku tenggen ganja ras krinana aida labu banci reh gratis maku galari nge baban berat dosa aida sekel suina ngeri luar biasa nina pemasmur bagenda kidekah kubunikan dosaku pusuhku tempat-tempat lalap tertindih tertekan jana aku jumut gedang-gedang wari memang akibat dosa enda ngeri sing ngelakukan dosa enda lalap ya tempat kebiaran bas lalit kebiaran lalap tempat bagi iayak-ayak maka nipina enda lawas kikik bersikap nipina lalap iayak begu ngeri baban berat dosa enda lah banci siamparken bagi jujung raga berat siamparken enda lah dorek tapi ulah kambiar enda berita keriahan man banta isuruh dibanta bapa Yesus kudoni enda guna mulahi kita idur krina dosa tanari Yesus Mesias ia jelma baliras kita inanamina krina kai sinanangi kita saja genca ialah dosa maka bersihkan dosa enda harus ilakukan kalak singgo nalukan krina ajuk-ajuk dosa ibas dirina jina jana enda masih ni petangkas man kita kita kenturi-turin uga Yesus icubai Yesus enda jelma si tuhu-tuhu jelma bas ia pelit enda kesegun doni kesegun kaikin gunan sidahkan maka ia jago selalu ngubah batu jadi roti tabah ditkapi basia kesegun gunan cidahkan maka ia jago ia anak di bata selalu lompat dabuhkan bana di atas atap rumah pertoton nari jana likapi kesegun basia guna
sekerajangan kumin krina na dunia inda te. Janah sideinda krina italukan Yesus ibas dirina jine alukai alukata di bata. Maka krinana ibas pengelanna krina Yesus enda ngo pula ibas krina kesegun sin cedai enda. Maka banci iya mulahi kita ibas dosa-dosa na. Anak di bata patuh kempak di bata ngenca lali kempak sideban. Makar kita kan kepatuhan Yesus krina kita enda ndatkan pengalaman dosa banci kita selamat. Kita kan siye kita krina ikut kubas kegeluhan mulihi si mahuli. Kata di bata kap gegehta ibas dalani kegeluhan dengan ngadepi kerinana kesegun alu bagi arusna. Bali ras Yesus ngasamkan kata di bata. Kita pe harus ngenda ngejapkan ngenanami gegeh kata di bata selalu megikan dengkehkan Yesus rasidalinkan kape kai sini perintahkan naman kita. Ibas masa puasa prapaskah enda iiyahkan Pausta Franciscus kita gelah namin rahbuai namin kita rahrusur namin kita megikan kata di bata segedang 40 hari paksa puasa ras retret simbelin enda. Enda tuh harus didalinkan guna keselamatan ta ras krina keselamatan doni enda krina ras isi. Engkai, maka mari sinan guna dalinkan krina ngikutkan krina kesegun silit ibas dirinta mencidahkan maka kita jago gelah na si dat krina doni enda kai sini banjelma umumna lawas ya kempak guru simbaso dukun bagai perlajar ya ilmu hitam tak ada macam-macam. Tapi si tengeruga kedungenna jelma si bagai inda rupana. Memang kentisik tempat hebat wansia bayak berkuasa. Krina kala puji-muji sa. Tapi seh masana melalang enda sila yangka ngoreh kempa iya nindihi iya pinakitlah enda rubati krina keluarga anak-anak kempuna sinur-surna lalit sitik pe dat tuah melala sial si terjadi sila yangkai engkai ngindan dia enda krina lit ngekawitan na enda ras dosa singgoi pernah hidalinkan. Maka gelah na megegeh kita dalani gelusi mehuli badia terkelin mari rehrusurna si begikan kata di bata terlebih ibas lakone karisti si badia ibas pertoton perpulungan bagai pe banci sinen ibas gadgetta ngomlala jay banci si begikan ailah rusur si begikan. Janah megenggeng rate tutuslah ertoto notoken toto bapa kami sentabi Maria entah pe toto Yesus sinina isina bagenda Tuhan Yesus Kristus mekuah minateng dunang dangi aku perdosa enda si belaskan enda asa rusurna maka pedahman kita tolenari mari dagai silawan dosa salu toto. Pace eben. Dibatasi mada kuasa masuk-masukam krina Bapa ras anak ras kesasi badia. Amin.